Тыпыр-тыпырды бір шатыр, толып кірлі біздің шатыр. Буға сұрыл біздің шақтыр, қыз янында егіт батыр. Бұл кішілерға дейтуге, кайфлері гел алда гүл. Тоқтамаша яшап өлгір, шексізлік бар, тек мезгіл. Тұр тамаша башлана, от һәм ялқын бар һәрбір қарашта. Жан жеплері бөжәйге жырда тұташа. Біз қайттық һәм қалдық вақиғалар аша. Hey, biz seni küttük gelir cidden. Hey. Ayda yaş yıldızlar. Sənətli yıldızlar. Onda her kim singüsü. Oğuşlarında uşu. İng olgan ham ing bulgan. Vasıdırge jiyılan. Bu mektep sizge tanış. Bu gimnaziya tanış. Bizde prezident alışılı günü. Bugün bizim Amerika'nın sınırı iş günü. Prezident vazifasında benim de sınırı linikada ne olabilirse 26. May günü kutlayıp gidecekmin. Ona rahmet edip, yığılarına eybet hazırlanıp, zurbalarına verip, bizi tilegen okuyuşuna türlü tilep falan binanın. Madurğuna bile bir yıldan artık bizim bilen şəhədi o bizim bilen Big Matur işledi, onun komandasına rahmet ederiz. Hem de bizim yana prezidentimizge uğuşlar dilep, üzerinin komandası bilen tanıştırıp, ona da bir yıl işlerge uğuşlar dilep falabız. Hem de gimnaziyanın olğan işlerinde bağlılar. Ol bilen sizin komandanın işi big zor. Onun 50% bilen bizden turarsa, 50% sizden turarsa. Bu turada bizge ant etip gittiğimiz sorular. Biz әлі мыңыншы Россия Федерациясының президенті ол Конституцияға қолын қойып ант етсе, біздің ол асамны сіздің білен документіміз, ол біздің устав. Бір қолын уставқа. Мен Умбакасов Хусейн Мадинов Инсаф Илдарұлы оқушылар өз дәрісі президенті вазифаларын қабыл етуге әзірмін. Меңа ышаныш білдірген оқушылар һәм оқытушылар коллективіне сөз берем. Мәктәп традицияларын, оқушыларын һәм оқытушыларын хөрмәт итәргә. Мәктәпнең данын сакларга, якларга һәм арттырырга. Башка оқушылар каршында бар тик яхшы яктан гына үрнәк булырга. Оқушыларга дус һәм ярдәмче булырга. Арның теләк-тәкъдимнәрен тормышка ашырырга. Һәм мәктәпнең тарихын матур эшләр белән баетырга. Россия Федерациясы Конституциясына һәм мәктәптә кабул ителгән нормативларга буйсынырга һәм үз эшемне төгәл итеп үтәргә ант итәм. Традиция бойынша инсаф өзіңе истәлеккә калырга, менә шундый кичкенә генә удостоверение өзіңә президент дигән.